Pastor Frank tumwebaze nagira ngo maramizo gakora project zentunguka nkija kubahwera kutungura makanisa gabo hamwe no kongera intasiyo mbyanga. Abadikoni n'ekitongore ntwenda nacyo kigire intasiya keyemerezeho ntwenda iritaka ryarwo mwana ngenda bagirende bagemura amata aha turiyo mu kampu dora yikarasa neshara na refugee camp ine birungi bene bibya ebirungi ebyine ina katari fatsa kana nekishimuzo cy'imotoka motoka eje mazuraho miliyoni 58 kandi minister nagira ngo motoka eje guzuro kuheremera yobusaba dikono bwankoma yamba bakustayo abo kuba babere baza kwiha umuntu yabo shonda bija kugura imodoka hati ejo ruhanga yachukura kandi ko ruhanga taramufero musheija oyi no mutima gurukunda ruhanga kandi umutima nigo twantusimira ruhanga kugira ngo ruhanga ayonge kukagisombebe mbezi beitu batagamba bugamba konka bagire cyo bakora ahabwo murimo gwa ruhanga insima ruhanga omulingo gwembaganiza otulinzire ogumwaka habwo kuba kibere kinto cyehango ecyo muhendo kandi ecyo bisinze nacyo kushemererwa icyo twabona omuseba dikoni kwetu ogwankoma abweceri zoba tuno kushemererwa kwingi abo kutwasa motoka ensya iba kutwasa umugeri zoba kama sino gasha kwa Anthony Twine